Olan sar savdo ندارم و جز کلاه معوا ندارم. اگر خاکش گیرد در کنارم امید دیگری از این دنیا ندارم. فرمایش‌های به واسطه دولت داشت اجرا می‌کردند. آیا مثلا فکر شخصی شما ساعت نرسیده است که مثلا در هر ناحیه یا ولایت یک دانه همین سوخوزا برقرار شوند که اونها همین سپارش‌های استراتژی دولت و حکومت رو اجرا کنند؟ نظر شما در همین باره؟ به فکر من حادثه‌هایی که سردار دولتمون برای مردم با نان و غذا تامین کردن زیاده از 75,000 هکتار زمین تقسیم کردن، نزد حولگی دادن یا چسکای پرزیدنتی میگیم یا حاضر نزد حولگی لواگی میگیم دادن. این ضرورتی همون دوره بود. مردم با کروی همون دوره یا دوره انارخی بعد گرباچوی بود که مردم با کروی جمعیتی و قدر اهمیت نمیدادن و وقتی که ما جدا شدیم تاجیکستان از جهت خورد و خوراک بسیار نمیرسید مردم را. عذابای جنگ شهروندی را دیده بودیم، شما ما دیدیم چخیل آدمو در حسرت تل و تپه را با کدمان چی میکنن که یک خلطه گندم یا یک نام بیاوان هلچوی موش را میکفتن که تغمانده همون را گرفته با گودکاشون. چی حادثه از گشنگی فرخورده روی داد، دیگر جا روی داد و بعد دیگر به عوض یک ما خودم شاهدم که همین خیلی آدمای بعضی راهبرای از جهت فرهنگی بسیار راهبر هم گفتن ممکن نیست که آدمای ما که دخترای خود رو به عوض یک خلطه و همون راهبر تله میدادن و گپ میکردن ارد بگیریم. گپ ها بسیار بوده. برای همین وقتی که ما صاحب استقلال شدیم و جنگ شهروندی شد مجبور شدیم که مردم نان بیاییم بتیم، مردم چی بتیم. یکی از راههایش همین خیرت کلان سردار دولتمون از اون بود که ما را فیروز کرد. ما اشتراکچی بیوسته پیش اکتبر 94 بود، پیش از همین اجلاسی و از همین بودم مصلحت پرسید همین چطور چکار کنیم که مردم نان بیاییم بتیم. همین خیلی خلاصه آمدن که خواجگی کلانه که از جهت اقتصادی ضررآور است همین را برهم بتیم، جاهاشون را خواجگی های میده کنیم، مردم خودشون کار کنه و زندگیشون را بیاون. و 75,000 هکتار زمین هم تقسیم کردن و همین مقصد بود. یکمش ای بود که مردم قانون تا گرسنگی در دوره جنگ گرجدنی. دیمش تشکیلات های بین المللی که استی را برهم داده بودن و تشکیلات های بین المللی خارجی که مقصد داشتن استی را برهم دادن در جوشهاش هم همین ریسپوبلیکا را ضررشون رساندنی بودن. تشکیلات های کلان برهم داده خودشون راهبری کردن، پول جدا کردن. از اون جمله MF میگیم همین چی که پول میداد همون دوره تاجیکستان که اون چی نداشت محتاج مصلحتگرای همه بودن. با مصلحت همه که هم پول بیارن نفقه بتیم هم بیارن هم بودن بسیار کارا را کردیم. خواجگی خوب هم برهم دادیم، خواجگی گندش هم. مقصد سردار دولت فقط خواجگی ضرر آورنده بود. به فکر ما شخصا خواجگی تخم پروری کلان خواجگی کلان موندن. نیکی در جاش بعضی آدم ها پیدا شد که دیگه همه را
табарзанам, як чиям, як бута ҳами хел гирифтан тақсим кардан. Агар тоҷики кулобиш бигем, ҳами хел гирифтан, баъд ба ҷои якта 10 тара кардан, 20 тара кардан. Ҳами хел шид ки ба ин дараҷа расидем, бозарам шукрона ки сиёсати ҳамин одам аст, ҳамин мардум, ҳамин як хоҷагӣ аз мо боло Амиршоев 35 сотихта заминда як хоҷагӣ деҳқонӣ, 21 раис, 20 сотихта як хоҷагӣ деҳқонӣ. Ҳеҷ вақт сардор давлати хел гуфтагӣ нест. ёра дониста, омӯхта, таҳлил карда додан наркун. Ва имрӯз аку солҳои пеша ба назар мероянд, ман мисол мерам ки ман хоҷагии Ленини пролетар Абдусамад Ғафуров шиносӣ будам, рафт омад доштем, бихарат қаҳрамони меҳнати социалистӣ. Мисол ду района роҳбарӣ мекарданд ба тариқи ӯ хел мегуфтем интенсивӣ нева экстенсивни замина зиёд карда маҳсулоти зиёд мебароварданд. ҳамин хел дар вилояти Кӯло Бобои Миралӣ буд. Бобои Миралӣ як карат қаҳрамони меҳнати социалистӣ зиёда аз 50 сол, ӯ ҳам зиёда аз 50 сол разис кардагӣ. Ино хоҷагиёро аз чӣ бигем ба нуки плушки ба сӯзан ҷамъ карда ба ҳам хеле хоҷагӣ калон оварда расонданд. ҳамин хел хоҷагиҳои фоиданок оварда расонданд ки ҳамаи структура худшон мекарданд. ин хоҷагиҳода ҳам саноат ҳам буд, ҳам чорво ҳам буд, ҳам бохорӣ ҳам буд, ҳам савдо кооператсия тараққӣ карда буд, ҳам медисина будак, ҳам чӣ бигем фарҳанг, мактабҳо, раҳо ҳамара социал чиёшона мекарданд. хоҷагиҳои калон як давлати худ дар калон ҳамаи соҳара худшон мекарданд. аз он ҷумла ҳамин хоҷагии мо ҳамин як хоҷагии мо ҳамин солҳои то ҳамин 90 ҳозир ҳам аз ҳамун пештар мондааст ки вайрон нашудааст. мо ина мисол қасри фарҳанг 4 та қасри фарҳанг дорем. мисол больницаи районӣ кардем аз ҳисоби пули хоҷагӣ $2 миллион да больницаи районӣ кардем ки ҳозир 3 района хизмат мекунем. Моъминобод, Хобалин, Балҷирон, аз ҳисоби пули хоҷагӣ кардем. ҳозир мекунем 14 мактаб сохтем. аммо хоҷагиҳои калонтаринам ҳамин хел шароит доштанд. ҳозир шумо ҳисоб кунед ки 1 гектар замин ё ним гектар замин дошта бошад чӣ хел зурш мерасад барои хел корҳои ки ба давлата ёрдам доданд. ин ҳозир ҳамо соҳибкорҳои бақувваттар ёрдам метавад. ин хел хоҷагиҳои деҳқонӣ майда дига ёрдам дода наметавонад. агар тарафи дигарша бигирем қонунҳои мо реалиянд ки хоҷагии деҳқонӣ майда ҳуқуқ надорад ки то ҳатто ҳамун лави хонашро оғил кунад ё ҷои говбандӣ кунад ё ягон чӣ кунад ғайр аз ҷои мевахӯш кунад ягон кедман чиша мондан аз 3 гектар боло ё 10 гектар. ҳозир бини ҳар як сари заминда оғилхона, хона, ними замини корам ҳавлӣ рафтааст, сохтмон дарафтааст, ҷои говтавелакунӣ рафтааст, заминҳои корам бекор монданд. ин мардум рури замони ҳамун даврае ки ҷаноби олӣ мисол ҳамун даврада мегуфтем фикри дуруст карданд, тақсим карданд, доданд ки мардум ҳамин корда омӯхта шуд. миёни мардум гурусна намонанд, нон биёванд ва мардум корда дода шавад, омӯхта шавад. 75% заминҳои мо хоҷаи қишлоқ 75% аҳолӣ дар қишлоқ зиндагӣ мекунанд. ё бояд ки кор кунанд. давлатҳои абарқудрата ҳамагӣ 4-5% аҳолӣ хоҷаи қишлоқда кор мекунанд. аммо заминҳошон зиёд аст. не ки як давлата мехӯронанд. мо да ин хела ана ки ман мисол масъалаи раисҳои бақуввата гуфтем, ин хел раисҳо бисёр буданд. абди абазович буд, ана
Карим Урохович буд воседа мода Ҳаким Бобоевич буд Зарипов буд мисол Данғарада Мутиев буд ина амин худи Эмомали Шарипович раиси колхози бақувваттарини ноҳияи Данғара буд ки мо ҳамкорӣ доштем мерафтем меомем аз мо мисол ман медонам ки то ҳатто бародараш мо омада тракторист буд лаблабу мебурдам ба онҷара барои шир тайёр кардан аинҷа мо беда меовардем хеле ҳамкорӣ доштем хоҷагиҳои калон буданд даромаднок буданд фоиданок буданд роҳ месохтанд қаср месохтанд не ки ин айби роҳбарои мо нашуд ин айб боло шуд ки моро маҷбур карданд ки ҳамиро одабрем аз хориҷа ҳамон одамое ки пул додан дар кор буд учқод мо иши надоштем аммо моро маҷбур карданд ки ҳамиро одабрем ва дар ҷоҳош баъзе кадро гирифта баъд тақсим карда майда карда чой чӣ карда озин ҳамин шароити омадааст ай назари шумо ки барқарор шаванд ё ки сепар гарданд ҳозир фикр кунем ман ки соли 60 ман кори дипломӣ нависондам дар бораи ба тариқи интенсивӣ истифода бурдани заминҳои обӣ ва мисол овардам колхози Лелини Бобои Миралира восера Лелини Пролетара Лелини Пролетара аз ҷиҳати бузургиш калон буд не ки интенсивӣ замина аз ҳар гектар дуруст истифода камтар мебурд Лелини восит 2 баробар ба 100 гектар замин ҳамун солода илмӣ исбот шудаги ҳамун солода 2 баробар зиёдтар ба 100 гектар замини обӣ гӯшт истеҳсол мекард мисол ғала истеҳсол мекард пахта истеҳсол мекард дигар мекард ӯ аз ҷиҳати бузургии замин экстенсивни роҳо мегам пеш мебурда барои ҳамин бисёр фоида доштанд не ки ҳозир ака гузашт гуфтем ҳозир сиёсати имрӯзаи сардори давлати мо ҳамин дарафтаи аст мисол бигирем хитоиёро оварда дар ноҳияи Данғара ба тариқи интенсивӣ пеш бурдани кори замин техника механизатсия 100% мо тасаввур намекунем одамо тасаввур намекунем бечобуқ бекултиватсия пахта мешавад ҳозир дар Тоҷикистон бечобуқ бекултиватсия бечи пахта шуда истод водии Зарин дар Хумсангир карда истод ҳамин хел ташкилотҳои калон дар Дӯстӣ дар Бохтар дар дигар районҳое ки аз ҷиҳати заминҳо бекор будани одам камтара сардори давлат ҳаминро дарафта истод ҳозир ҳамин кооперативи Сомонҷон Раҳмонҷон мисол ино кооперативи як ҳафтаи кооперативҳои мо 5 гектар 10 гектар ё дигар ҷо нест ин ҳазорҳо гектар ташкил мекунад бихоҳем нахоҳем ҳозир бихоҳӣ нахоҳӣ мисол ҳозир мирғи мармарӣ шудааст ин ояндаи Тоҷикистон мардум ҳис кайс аст ки бе комплексҳои агросаноатӣ бе комплексҳои пешбурди техника технология машини збор дигар пеш намеравад ва дар амал имрӯз Эмомали Шарипович имрӯз сардори давлати мо имрӯз ҳамин корҳоро дастгирӣ карда дар ҳар як минтақа дар Ленинободам Чилсудам дар мисол Регарам дар водии Вахшам дар Данғара Кулобам Фархордам ҳозир баъзе заминҳои калон ҳастанд ҳамеҳоро карда истоданд бихоҳем нахоҳем рақобат исбот мекунад ки истеҳсол кунанда рақобат ояндаи хоҷагиҳои майда ман рӯи рост мегӯм ин 1 гектар ним гектар 50 сотиқи ё барҳам мехӯранд ва хоҷагиҳо оста оста бо калон шуда рафтан мегиранд барое ки ҳамаи сиёсати дохиливу хориҷию агар иҳо қабул кунанд мисол масъалаи иҷтимоӣ да як кас як чилик ҳеҷ кор карда намешавад вақте ки 10 чилик якҷо мешавад даст мешавад баъд ино якҷо шуда ҳозир як деҳа 3000 2000 як деҳа аҳолӣ зиндагӣ мекунад аз ин ҳам зиёди деҳои ҳастанд ки 20 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад барои ҳамаи ӯро ба мактаб ва водопроводу ба
مثل مدیسین تامین کردن مبلغ دولتی کوچوشی خیلی 70 لیتر نداره که میگه دولتی ما که همه را تامین کنه و نفتی که روان باشه کنه این همه خلقی که ما کار میکنیم فکری ما همه خلق باید کنه مردم ما حاضر جماعتوی هست ما میدونم که کلخوزوی است که عمرش شده حاضر بعد همه 30 سال یک مکتب حساب خودش نساخته است یک دیتس که صدق نساخته است یک مکتوب نساخته است یک همه سوخوز و کلخوز خودشون میکرد حاضر هم کلخوزوی حاضر هم خود مکایسوی دوره شوروی دولت نمیساخت دولت نه کلخوز سوخوز بسیار میساخت شوروی کم میساخت کم میساخت یک جماعت یک تعداد تا این جماعت ما 18 دیگه از همین 14 تا مکتب ما ساختگیم 14 مکتب 5000 طلبه دار ما ساختگیم گفتم که دکتر خانه رایانی ساختگیم حساب خوجگی این همه خوجگی مایده میتونم خیلی کار کرده هیچ وقت نمیتونم انا همین نه حاضر همین پرزیدنت میبخشه سر جون همین چیزا را ما عملی دیده ایستیم که حاضر کاری که وادی زرین میکنه ما کرده نگه نمیتونیم کاری که مثل کارپوراسیون مرمری میکنه ما دیگه کرده نمیتونیم برای که اونها با علم و تکنیکا و اینوواسیا و دیگر چیزهای حاضر زمانی پیش کرده دنیا رفته است. آینده تاجیکستان بخوایم نخوایم باید همون خیلی شود. یک سوال همینجا رئیس در همون شب و روزای گیروداری که انما شما گفتید همه کلخوز سوخوزها از بین رفتن شما توانستید که همین کلخوز لنینگراد را تقریبا کاملا پورا حفظ کنید چگونه مشکلات سرتون اومد چگونه همین چی مشکلی ها بودن شما اگر توانستید که سوجان باور کنید تو ایره اگر حقیقت بگیم بسیار مشکلی ها بود که اینا برگفتن هیچ کس باور هم نمیکنه حتی ما برای همین خوجگی را که تقسیم نشود گرد شهر در ویران نشود زمینش نرود همین خوجگی تخم پروری حوض شکر خدا که تخم پروری زود پروری با او درجه ای که دیگه خوجگی و حوض چلگی نام بر کردم رحمان جان سامان جان وادی زرین مثل مرمری و مثل دلیل نوبود حضور در سوخت بسیار خوجگی ترقی کرده کلون است در رایون اشت دیگه جو با او در اسفرده است با او درجه نرسیم در وادی وخش است اویستو بوده که حضورم ویران شده است همه با او درجه ممکن ما نیستیم نه که اینا نگاه داشتن آسان نبود همون در آینده مردم نان نداشت ارد نداشت برای قشلاخو رفته برای گریزه و قاق سیو و مون و نوبود و خوالینگ اینجا میوردیم این مردم هم میدادیم مردم خودمون بغله و دان جگاری و چی تأمین میکردیم بغیر از این برای سال آینده ذخیره میکردیم که ما 1000 تن مشوینه در کره 500 تن سوپر در کره 300 تن سلیتر در کره 1000 تن سوزشوری در کره همه همی را ایترما آورده در همون ذخیره میکردیم برای سال آینده تا حتی فرزندانمون گرم مونده یک چه در ازبکستان فرزندانمون گرم مونده ما همونجا سال اول شده بوده گرانسه همین دارو و نوری منیرالی و داروی زهر دیگه و دیگه میورده حتی همین رئیس ولایت همین خدمون قربان بای دیرکتر سیلخوزخیمه ولایت چی بود شاهد است که چخیل همین فرزندای ما آیوستون کشیده انبارو یاد ذخیره میکردن بعد اینجا گرفته با اینجا میورده بسیار مشکل بود خوجگی کلونا حاضر 100 گکتر 10 گکتر روباری کردن دیم چیزی که از همه مشکل حاضر شده است و او دوره را مقایسه کردن در دوره شوروی چخیلی که بگیم هر خیل بود نبود
بسیار چیزا برای دهقانا از طرف دولت سر وقت رسانده میشد، مثل نوری مینرالی، مثل سوزشواری، تکنیک زبچست و بسیار داروی زر همه وقتش قطعی آوردم، برو پر بود، همه پر بود، کار آسان بود او دوره، روباری آسان بود، همه چیز میگفتی کتیبی رایکم زنگ میزد کتیبی سکده فقط 40 تا ماشین دارو خطی در نزد دارد. حاضر وقتی که سیوز برهم خورد و تاجیکستان ما یکی ریسپوبلیکایی که از جهت اقتصادی قفل مانده بود به این درجه و جنگ شهروندی به سر ما هزارها مشکلات با مشکل تر شد و سردار دولت ما هیچی نداشتیم در بودجت، هیچی نداریم، نه نفت داریم، نه گاز داریم، نه معدن‌های دولت تحقیقی داشتیم، از نول سر کردیم. برای همین بسیار مشکلی ها بود و ما همین تجربه همینجا تا ما را سرزنش میکنیم که رئیس بجای مردم با ما زمین را تقسیم کردیم کوچه و غلط تقسیم میکردیم، لیکن با همین هم میگفتن که چی با این است لیتر آورده است، چی با نوری مینرالی آورده است، برای سالی آینده زپس که است، ای گپ است، هر خیلی گپ هم میزدن. هر خیلی بعضی آدمای نفهم هم بودن که درباره فرهنگ مدنیت لیکن رحمت هم سردار دولت که همین خوجگی کلانی که بخواد بود 3-4 تا با دستگیری همه آدم ما ایستاده نباشه ما را عمال وقت میخوردن همین جوشده ما عمالی نبودیم 50 سوتقی یک هکتاری تقسیم میشید میره نیکی ایمه بار دیگه تاکید میکنیم که دستگیری همین سردار دولت قطعی همین خوجگی‌هایی که موندن همین هم موندن و امروز اکثریتش نشان داده است همش هم نباشد 50% زیادش نشان داده است که خوجگی کلان ده کار کردن تکنیک تکنولوژی نو مقصدهای پیشنهاد کردگی سردار دولت جاری کردن آسان‌تره، خلق خدمت کردن آسان‌تره. یک چیز دیگه را پیش اولی میگن وقتش در تاجیکستان ما پخته میدادیم اتفاق شوروی به هر 1 کیلو پخته ما 1 کیلو نخ ما 15-20 کیلو گندم میداد ما را تاجیکستان. حاضر 1 کیلو پخته ما 2 کیلو گندم نمیشود. نرخ همی قبضه از جهان وقتش در 70% در اومدناکی خوجگی ها با پتریبلی نمیروسی میگن تاجیکش برای طلبات خلق خانه کهن میرفت 30% چیزای صناعتی در خراجات ها میرفت. حاضر برعکس شده است. حاضر ما 70% خراجات های ما چیزای صناعتی می شود، نوری می شود، سوزشواری می شود، زبچست می شود، دارو می شود، همگی 20% مردم ادمیته. این یک طرفش. برای همین ترقی این مسئله در تو اگر مسئله مسئله توی صناعتی 3 سال میکنی با خوجه قشلوق مقصود نوری مینرالی روی پس نشود در اومدناکی مشکل میشود. سیمش پخته اولی میگن این مردم خوجگی 35 ساعت گرفته است یک قلم کاره بود 2 گوش طویله میکنه همه خطی یا جو یا یکان کوش کارتشکه میکنه نمیکنه خطی برای خودش 1 عبارت میخوره 2 عبارت 3 عبارت نمیخوره 1 عبارت. ما پخته کار کنیم 1 کارگر پخته 10 بار عبارت میخوره. با دولت 1 کارگری که در زمین پخته کار میکنه 10 بار دیگه با دولت فایده میاره. او میره زاود پخته رفت کارگر زاود کار میکنه او رفت کارگر فابریکه کار میکنه که رشته میبافه او کارگر فابریکه میکنه که رنگش میکنه متا میشود ای متا او لباس میشود ای لباس
ура медуза дар фабрика меравад магазин да савдогар мешавад то 10 круг пул меора ба давлат ай налог мегирад давлат ай ҳамаи як колхози 10 нафара 10 нафара нон мета ай ҳисоби пахта ай ҳисоби хайр сабзавот у ҷое ки сабзавот ғала мекоранд маҷбуран пахта намешавад маҷбуранд ки бикоранд амура